Bata. Mau di tengah kita para kepada aramai masyarakat. Mau penuhan kepada bangsa Magsyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasi, waktu ini insyaAllah ta'ala bersukuan si mga ini anakan sing kami ini ari halauman namo mag-stay in sila ini abiyaon insyaAllah ta'ala waktu ini na yarin hambu sin kami amin dimihil pengajian atau pagpatumtum katus kanipatan haba sa sinuk insyaAllah subhanahu wa ta'ala malikat to karuduka ini sabi ni bahasa singkit insyaAllah ta'ala harinak magparugay tukbal ko in hambu Talib Mansul im Suhud وليتفضل سيادته مشكور. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسل ربه هاديا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد. Mga kaulungan sin Allah Ta'ala, itukbal sin kita niyo in sa lagu-lagu pupujihan tuput fa Allah Ta'ala. Tuhan amuin la ma'buda bihaqqin illallah. Tuhan amuin mapatut sumbahun, mapatut pagtag-ipunan hakatunggal niya. Salta salawat iban salam papanghusin kita ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lapayna in ahli kalwalga niya, iban nasin kasahabatan niya, iban nasin mga sila na mamugbog halimpa sunnat sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, hitukbal tani Raisa bin sa taud-taud bang sarang syukur pa Allah Ta'ala. Amuin masi-masi ari naman katu tani hanog harak sin Allah Ta'ala in ni'mat. Amuin sa laggo-laggo ni'mat, tiranan tuwan na usal taniw hapag ibadat fa Allahu Ta'ala, amuna in ni'mat kabuhi. Mahuli mga maumaas palanggungan haagama Islam, inhi kawasihat sin kami hawaktu ini, bisanda kuman wasihat maniu-tiu, amuna in kalabyahan sin pagbakti padua maas. Tartantu mga tartantu sabunnal tu din halga iban darajat sindua maas sa agama Islam landu in halga iban taas sin darajat niya dain hasawabyan patumtuman ku ingin hawabaran kulatun namatun kaniu hakalabyahan sindua maas katu long sin bahasa Arab in pagtawagun albirru, al-ihsanu wal-khairu wat-ta'ah. Amuna in magmarayaw kau, iban magtaat kau. Laung pasin mga kaulamaan sin kita niyo. In pagtawagun birrul walidain, al-ihsanu ilal walidain bil qawli wal fi'li, taqarruban ilallah. Amuin pagbakti padua maas, daindaman halapal iban kakahinang mutuan tiranan hikasuk mo fa Allah Ta'ala.
Mga maumaas palanggungan haagama Islam. In pagbakti padua maas. Bukun nahat nakapila nato na diung hakakutba-kutbaan. Nabasa hakakutub-kutuban. Nalilay patuan sim mga masyayikh sin kita niyo. Sa mabaya ko balikan in maudu ini. Asawab tuan hazaman tanubiyaun. Yasa sa akupan nasin kita niyo. In kaanakan nalawa naruun kanila in pagtawakon birrul walidain. Apila na sadya kauman sin Muslim. In anak tuan mamungmung na pamaas. Pila na sadya pamaimayan sin Muslim. Tuanin anak maminsana na pamaas. Kan napiatumtuman kita niyo sin Allahu Ta'ala. Long sin Allahu Ta'ala ayat niya mulia. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Longsin Allah Ta'ala wasihatan namuin bangsa manusia doon hadwa maas nila. Amuin dia sila hina nila. Piag burus sila ina nila. Amu India sila hina nila ding hakasigpitan maun pakasigpitan. Long pasin Allahu Ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Long sin Allahu Ta'ala. Pag-ibadat kamu, pagtag-ipon kamu pa Allahu Ta'ala. Iban ayaw kamu magsakutuhang sulag uno-uno kanya. Wabil walidaini ihsana. Iban pagmarayaw kamu, pagtaat kamu, hadwa maasin kamu. Mga maas palanggungan haagama Islam. Ayat ini beitaan kita niyo sin Allahu Ta'ala sin tupar kala. Amu intiranan hikasan yang sin manusia di naman hadunya. Wala siyama fil akhirah. Labi luwa'na haadlaw akhirah. In hika isaniya al-ibadatu lillah au at-ta'atu lillah. Amuna in pagbabuka fa Allahu Ta'ala. Pag-ibadat fa Allahu Ta'ala. Iban pagtaat fa Allahu Ta'ala. In hika ruwaniya la syarikalah. Hawairuun pagsakutuhang sulag unu-unu fa Allahu Ta'ala. In hikatuniya al-ihsanu ila al-walidain. Amuna in pagmarayaw pagtaat padua maas. Mga maumaas palanggungan haagama Islam. Haparkala pag-ibadatin kita niyo nag-iibadat fa Allahu Ta'ala. Hawairuun pagsakutuhang sulag uno-uno kanya. Sa tuan haparkala pagmarayaw pagbakti padua maas. Liu pa na tuan sin kamatauran deng katu taniyo. Karena saan piang daakan sin Allahu Ta'ala in magmarayaw padua maas. Sawabin katan sin piang daakan sin Allahu Ta'ala dalam Quran. Maulug siya paujub. Ayakni wajib. In wajib. Yuthabu fa'ilu imtithalan. Wa yastahiqul iqab tarikuhu. In wajib. Magparuntungan in himinangkan niya. Iban mapatut iqabun, mapatut siksaun intiminggal kanya. Karena long Ibnu Kathir rahimallahu ta'ala. Amara Allah ta'ala ibadahu bil ihsan ila al walidain. Ba'da al hathi ala at-tamassuki bitauhid. Fa innal walidain huma sababu wujudil insan. Walahuma alaihi ghayatul ihsan. Falwalidu bil infaq wal walidatu bil ishfaq. Laung Ibnu Kathir rahimallahu ta'ala. Dia aksin Allahu Ta'ala in ipun niya in magmarayaw padua maas. Hapu asin pangdaakin pangawguti hapag tauhid fa Allahu Ta'ala. Fa innal walidain huma sabab wujudil insan. Sawab sabun nal tuudin dua maas. Sila innahi ng sababan naaw ni manusia.
Sawab nila na angut inya angut marayaw sin manusia. Fal walidu bil infaq. Sawab hi ama nagnapaka. Wal walidatu bil isfaq. Iban hi ina nagparihala haka anakannya. Abukun nahat nakapila. Ya tumtuman kita nu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungud kalabyahan sin dua maas. Dhata yaumin su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qil ayyu amali ahabbu ila Allah qal as-salatu ala waqtiha qila thumma ay qal thumma birrul walidain muttafaqun alaih. Hambuk waktu na asubuin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long niya unuin kakahinang amuin labi kabayaan sin Allahu Ta'ala. Labi kasusuakan sin Allahu Ta'ala. Qal as-salatu ala waqtiha. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain sambahayang hawaktu niya. Hila thumma ay mahuli unu pa ya Rasulullah. Qal thumma birrul walidain. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahuli amunain pagmarayaw pagbakti padua maas. Mga maas palanggungan haagama Islam. Hadith ini beita katu tanyusin Rasul sallallahu alaihi wasallam insa afdal kakahinang in salah sa fa Allahu Ta'ala kakahinang inhi kaisaniya as-salatu ala waqtiha. Amunain sambahayang hawaktu niya. Amuin parihalaun mo in sambahayang hawaktu niya. Inhi karuaniya birrul walidain. Amunain pagbakti pagtaat padua maas. Mga maas palanggungan haagama Islam. Hapu asin sambahayang pa Allahu Ta'ala in kewajiban kita niyo tuan in magmarayo padua maasin kita niyo. Adi hilan pa kita niyo dagbusan hantangan sin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang biadi inin halga sin ina haagama Islam. Bang biadi inin taas sin darajat sin ina haagama Islam. Long sin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala thumma abuk muttafaqun alaih. Daingkan Abi Hurairah radhiyallahu an aun hambuk usog di matung maun pahadarat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long na ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati isi olong niya insa rayaw insa afdal manusia amu indahun ku maglundang panun hakabuhi sin aku. Qal ummuk. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hiinakmu. Qala thumma man. Mahuli siya pa ya Rasulullah. Qal ummuk. Hiinakmu. Qala thumma man. Mahuli siya pa ya Rasulullah. Qal ummuk. Hiinakmu. Qala thumma man. Mahuli siya pa ya Rasulullah. Qal thumma abuk. Mahuli ampahi amakmu. Mga maas palanggungan haagama Islam. Matampal na katu taniw in hadith. Amuin sa halga bang biadi inin in halga sin ina haagama Islam. Bang biadi inin taasin darajat sin ina dengkan ama haagama Islam. Tanda niya nakatusya bialikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sawab maita. Sawab tuanim paglasa sin ina pa anak mahunit katungbasan sin anak im paglasahina niya. Aun hambo kissa
hasupaya kapangawaan sin kita ni upamintangan atawakan pangadjian. Aun hambuk usog. Salta in usog ini insyading hayaman. Salta iabutan niya pahina niya hakalas ina niya. In keaunan tuan hina niya butah. Salta in usog ini. Hambuk siya tarbilang din hamangadayahan hayaman. Hambuk adlaw. Ya subo niya hina niya. Long niya kau ina ku kalasahan. Unuin hinangon ko hasupaya kau kuyakan. Hasupaya ko katungbasan in kakahinang mo. Hawak tumo ako ipat. Hawak tumo ako piag anak. Laong sin ina yaon. Hambuok dalong niya parkalain pangayoon ko. Hadi pa ako dagpakan sin kamatay. Laong sin ina. Amunain makapagtawaf ako matufa Baitullahil Haram. Haupuun ta doon man sila nagmumus. Saltain keaunan sin usog yaon aun siya ding hamanga sasakatan. In sasakatan hazaman nila nakauna amunain unta iwan kura. Sa wala niya iusal in sasakatan niya yaon. Asawab mabaya niya kananaman hiina niya. Bang biadi inin paglasan niya kan hina niya. Inhinang sin usog yaon. Tianggung niya, bialong niya hiina niya. Den hayaman harap maun pamakkah. Doon man sila hapagpanawan. Nasabbuti Musayyib. Ilukay nila hapagpanawan. Labihang kabulan hapagbalungan sadya. Haupuun tadi matong man sila maun pamakka. Sambil nakapagtawap na ina niya. Kita sin usog yaw ni Ibnu Umar. Radiyallahu anhuma. Siuk niya matto. Long nayakaw lang ni anak hi Umar. Ya abutan mo in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salta kaingatan mo in kasyara-syaraan sin agama Islam. Uno lang niya in kakahinang ko ini. Kaya tungbasan ko na bahaina ko. Long Ibnu Umar. May taunuin kakahinang mo. Long niya in keaunan ko daing hayaman. Bialong ko hina ko hatay ikod ko sambil na sadya di magpak kami maripamakkah. Hawak tuman tuan diog hi Ibnu Umar. Inkabtangan sin usog yaon. Magtuy tuan timu illuha. Nagtangi si Ibnu Umar. Amunin ka pamong niya. Long niyang makato ya kauto. Intakdug mo sadya. Inhibal mo sadya halong pakandangan hina mo. Di mo katungbasan sa lama-lama. Inhawak to kau piag anak hina mo. Di mo katungbasan sa lugay kau buhi. May ta'baha mga maumaas palanggungan haa kami Islam di takatungbasan indua maas. Sawab tuan ilyabayan hiina landu insigpit. Daindaman. Amuin atas hina mo matug naglilingkod. Matug nagkikid. Bangman sadya kau asupaya sadya tuan in ikaw masalamat halom sintian sinsiya. Atas hina mo nagsandal. Nagtangka sin makakaun kasusuban sin siya. Hasupaya sadya tuan in ikaw masalamat halom sintian sin siya. Bukun tuan 2 adlaw pa 5 adlaw siyan dalan hiina mo. Sa siyam bulan palawi tuan tiang kaan hina mo siyan dalan hiina mo in pagburus niya kay mo. Nahawak tuman kau tuan piag anak na hina mo. Yalup niya tuan in kamatay. Aun pa waktu hazaman taniw biyaon, amuin jumatuin mag-anak ha hospital. Sambil jumatuin kasigpitan, sambil maaun tuan in pagpini, banghisyo in siftihun. Sa atanda sila sa sinina ha anak niya. Atas niya tuan piun in kamatay, hasupaya sadya tuan in ikaw. Supaya sadya tuan in ikaw, in makahasil, in makakaripadun niya. Akan nalong sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In babae mawapat hapag anakan. Matarbilang siya malamud siya ding ha mga syahidah. Mga maumaas palanggungan ha agama Islam. Hawak tuman kau tuan kita na hina mo gimwa. Uyum tuan iban kakuyakan in kaya na naman hina mo. Sambil nagbulanan na kau.
At tanda sin pag-ayad kay mo hina mo tuan bisan pikot hilam di bisan kau patapuan. Akun doom adlaw kau tuan jajakahan ni ina mo. Amuin hat sadya kau humibal. Hat sadya kau umasang magtuy kau tuan sa puhon lang anon hiina mo. Sambil tuan limu kay man kau. Sambil hindu-hinduan na kau hiina mo bang biadiin mag-inom. Sambil hinduan na kau hina mo bang biadiin magkaon. Sambil hinduan pa kau hina mo bang biadiin in tumawag ina in tumawag ama. Sambil hazaman taniw biyaon. Amuin hinduan pa kau hina mo yung pag-amoy na yung pagtawakon nila in mag-close open, close open. Mga mumaas palanggungan haa may Islam. Sambil nagtahunan man kau, imingat na kau sin bahasa, nakatalos na kau nag-school, tuan liupa mo na hiina mo. Tuan atas hiina mo nagsandal hawak to kau sibi-sibi pa. Atas kau hiati na mo hawak to imbis sara mo magbalik-balik. Atas kau tuan siya po hina mo hawak to mo siya ihian. Tuan hawak to man hiina mo ilimaas na. Sabi yaon magbalik-balik na inkab tangan hina mo di na bisan kau maingat humati. Sabi yaon magkanat na hina mo sin mga najas di na bisan kau maingat humati. Ya kau tay mangud kuha ka Islam. Mahunit bang wayroon ina suukon. Mahunit bang wayroon ina lingion. Mahunit bang wayroon ina lawakon. Mahunit tuan bang wayroon ina tawakon. Aun hambu kisah ya baita Imam Bukhari rahimallahu ta'ala hazamani Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma aun hambu usog di matung maun kan Ibnu Abbas laung na ya Aba Abdullah nakahinang aku dosa dakula nakabaka ko dosa dakula uno indusaku ini aun pakatawbatannya fa Allah ta'ala laung ya Abdullah ibn Abbas unuin ka kahinang mo. Long sin usog yaon biya ini. In ako usog marayaw. Usog hansaman. Salta ibang pangalta ko. Salta marayaw in kaaunan sin kabuhi ko. Mahuli aun hambuuk babae kabayaan sin ako. Hawak tuman ako in nagmaksin in umasawa kaniya. Nagmari ka ko in babayaon. Auman usog do kaingding ka ko nagmaksud kaniya magtuy niya tema. Asawabyat tolong niya nakalando in habugbo ko. Wala ko kaya sayuhan. Wala ko kaya limatahan. Napatay ko in babayaon hasawab sin habugbo ko. Laung naya Aba Abdullah. Uno ang pakatawbatan sin pardusahan ko ini pa Allahu Ta'ala. Laung hi Abdullah ibn Abbas. Uno buhi pahiina mo. Laung sin usog yaon la. Wayna. Nawapat na hiina. Laung hi Abdullah ibn Abbas. Pagtaubat kau sin sampurna pagtaubat pa Allahu Ta'ala. Iban pag-amal kau ibadat ayaw mo na hundong isambil na sadya kau dagpakan sin kamatay. Minigin usog yaon. Iyong sit si maka sahabatan ni Abdullah ibn Abbas. Lang naya Aba Abdullah. May takbiyatuin pangasubo mo. Bang buhi pa in ina sin usog yaon. Amunatuanin kamong ini kapamong. Amunin kapamong hi Abdullah ibn Abbas. La a'lamu amalan aqrabu ilallahi min birril walidah. Wayroon na lang niya kaingatan ko amal ibadat labi insuk niya fa Allahu Ta'ala min birril walidah. Dahin sin pagbakti sin anak pa ina niya. Dahin sin pagmarayaw sin anak pa ina niya. Mga maumaas palanggungan haa may Islam. Hazaman taniyo biyaon. Piuha-puha na tuan sin kaanakan in parkala ini. Wala niya kaingatan, tiranan hika ampun kanya sin Allahu Ta'ala, tiranan hika mulya kanya sin Allahu Ta'ala. Bang atat kala tuanin siya nagmamarayaw, nagtataat padua maasin siya. Sa tuan hazaman taniw biyaon, piuha-puha na sin kaanakanin parkala ini. Amun hawak to ko gumuwa ding halawang bay. Kakitaan mura ko man hiina mo yaon tumindog iban pag-iyan kay mo. Ya kau anak ko pagkamaya kau hapanawan. Ya kau anak ko pag-ayad kau sinbaran. Hawak tuman tuan nalawa na hiina. Wayroon na tuan suara kadungukan mo.
In umian kay mo ya kau anak ko pag ayad kau sinbaran. Ya kau ina ya kau anak ko pag kamaya kau hapanawan. Mga maumaas palanggungan haagam Islam. Bang sadya kaingatan sin kita niyo. In pagsusun sin mga sila nalawa na indua maas hakabuhi sin sila. Tuan bang sadya mabiin kamatay sin alta. Atas nila tuan magpapanya ka. Dan hasawabyan mga maumaas palanggungan haagam Islam. Babayari pakatu taniu indua maas sin kita niyo. Tuan magmuhut-muhut kita niyo. Amuin magmarayaw kanila. Magtaat kanila. Supaya Tuan madawhat taniuin. Kaampunan din ha Allahu Ta'ala. Iban ulong sin Allahu Ta'ala. Alawang pay Hasanul Basri rahimallahu Ta'ala. Kaptangannya man yu'tiyu qal. An-nadhru ila wajhil ummi ibadah. Pakaipa birruha. In atud mo sadyalong niya pasawahay mo kahina mo, pabayho ina mo. Tuan insyayawn ibadah. Pakaipa birruha. Biaddiin nabha bang kau nagtaat na kaniya. Ay bimakna. In atud ta sadya pabayho ina na, pabayho ina ta. Tuaning niyaon ibadat na. Pakaipa birruha. Biaddiin nabha bang kita nagkahakad na kaniya. Bang kita nagtaat na kaniya. Bang kita tuan nagmarayaw na kaniya. Mga maumaas palanggungan haagama Islam. Kalabyahan sindua maas haagama Islam. Dan hasababyan, tumubtub na sadyarin wasihat sin kami. Murah-murahan magmumpa at katu taniyo labi na paginhawa baran. Bangaon din ha mga kaptangan sin kami wala imamu. Atawakan pagmana sin kami wala imamu. Ando mangayo kami kaampunan muna fa Allahu Ta'ala latun namatun kaniyo. Sawabin kami ini bang paraw pa mahagdan ang pasung tumikang. Sabang aun isabtuan nakawasin kita niyo pangadjian. Amu intiranan itiranan ikakusog taniyo magibadat fa Allahu Ta'ala. Tuaning ngatto kawaun sin kita niyo. Iban tiranan hikahal ka itaniyo hadwa maasin kita niyo. Tuaning ngatto ding hamanga salaggu tawpik kato taniyo sin Allahu Ta'ala. Aqulu qawli hadha amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.